Josip, rezultati v zadnjem tekmovalnem krogu so nam šli na roko, tisti spodaj se niso preveč približali, tisti zgoraj niso preveč ušli. Pa jesu, eto, to je super za nas, tako da ovaj poraz što nam se desio nije toliko utjecao na nas. Omenil si poraz, je en slab dan v Murski Soboti pokvaril atmosfero v slačilnici ali mu to vendarle ni uspelo? Ma ni slučajno, ovaj poraz desio se tako što se desio, ali iz poraza učimo i to je to. Pokazat ćemo kakva je atmosfera u subotu i da smo svi skupa u ovome. V Knežje mesto prihaja Tabor Sežana. Tabor je premagal Aluminij, v prejšnjem krogu dovolj veliko opozorilo in pokazatelj, kako kvaliteten nasprotnik prihaja v Celje. Pa je, vrlo nezgodna ekipa i sad su pokazali da su stvarno dobri i neugodni, ali mi se moramo skupi glave, pribrat se i pokazati da je ovo bio samo loš dan, jedan protiv Mure i dati sad sve od sebe i to je to. Josip, kako do novega uspeha, do novih točk? Pa ništa, samo biti kompaktni i giniti jedan za drugoga na tom terenu i nema straha. Josip, najlepša hvala in srečno proti Sežani.